Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu redi lerem rati zaute. Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC Larin Chanatsuan vo in Khan State Bank of India Mission Veng Branch Manager ni Chinlal Komangui Tele Athurwal Pui Sacred Heart Society nei tu Gary Tiu Hau Kipte to Eruk Thubuaya Thiamlau Chantirin Jela Dalu Ngal Ania Shemne Hikale Thochania Puana Niang Thubuahi November Sanghi Pangali October Sanghi Pasari Chungin Suti Hunlai State Bank of India Aizawl Mission Veng Branch Manager ni Chinlal Komangui Tele Athurwal Pui Sacred Heart Society nei tu Gary Tiu Hau Kipte Mizoram Rural Development Society Aizawl Chairman te Sacred Heart Society athokmi pakhatle Upliftment of Backward Women Self-Help Group Chairman te Self-Help Group Shang Nia Lon Pek Chwale chuda changa sumlau erua pu ania CBI in he thubai achuina in tarlan dan chuan lel khomangui te le athurwal pui Gary Tiu Hau Kip le mei che pakhat te chuan Self-Help Group SHG lem pani phwa chop mingin loan cheng noi nga ve la chwakin sum hi andi ching penzuya heba ka hian lel khomangui te le athurwal pui Gary Tiu Hau Kip te hian SHG som pakhat te mingin loan cheng noi nga cheu pe chwakin heng SHG hian cheng noi nga dong lavin singa chaute cheng sing khat chaute dongin abak zong chuti chingpenin KVIC noi margin mani te po anti chingpen saka he rukna thubai inham noi me che pakhat chu thubai chuilai hian athi awangin chuizui ani lava inham noya pu mi pakhat chu thiamlo na CBI in an hulawa lal khomangui te le Gary Tiu Hau Kip te court chuan thiamlo chantirin jela khunghal turin ati ani Sarkar lai puin mei si har sana tok te chan puya andin hun choi kan na turle mei chano pangte hum him le zirti na pek ani theina na ro man na asyam Mission Shakti le Beti Bachao Beti Padao BBBP Pualin Women and Child Development Department chuan Secretariat Conference Hall Mineko wa zir hauna huna buat saya Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui na man pui Health Minister chuan voina hun man chan mei chano pangte chan hi ma thiam je tir turti chu sarkar lai pui ministry na be sei angin department shang te tho hona apui mo zia shat kan le zwal apui mo ani ati a ministry na be sei angin he program ti hlo tling tur le ni za chung o mi pui je tir na le ham chana dong thei te ming zia lu be pui thak na turin department tin te inbuat sei turin a soma Mizoram ma chuan state danga har sana an tu ang to ni law ma se mei chiale mi party angkhate en har sa ti na ala thu suin minister chuan kaushan politics le khotlang ro rel na ate tun ma ai chuan ma son to avyang ma ila ma son na tur ero ala tam hle ani ati Mission Shakti Nwaya hian Mizoram ma chuan district pariata one step center siamin mei chia khabar le har sana tok te mi khwal na man ani a district thar pathuma OSC hi din turin ra man na siam me kani a hemi ba ka hian mei chia le no pangten phone manga an har san an thlen theina tur helpline siam ani boka OSC le helpline a hian ko pui emo chen pui te emo kutwara wanga pui na dilan tambera heng ba ka hian Shakti Sadan le ham chana dangte din ani bok voina workshop hon inkhom hi Chief Secretary Dr. Renu Sharma ina kai shwai ani Lai Autonomous District Council LADC Huam Chunga Village Council VC Somkwa Pariate in Khanpui in Buat se na animin khan twang taka vote thak ani a vote thak zo fel nuwa vote lai ti hit sia chun zom ngalani LADC VC in Khanpui Buat se ya hian ballot paper mangin jing dar seria vote thak tanin klaidar nga thling vote thak na hun honani a klaidar nga vote thak zo man lo na mun chen kata chuan vote thak huni po sei ani bok vote thak zo fel nu a zan lama polling station tina vote light hi returning officer aro te kai shwayin polling station hun chewa chia ngalani a chia zo ani vele aro ten result puangin thantlin te hena thantlin anni na lekha an hlan ngala in thlan na man rwa le lekha poimo zong chin felani nuwa longkai DC office pan pui ngal zel anni LADC VC samkwa pakwa omzinga mongbu chwa VC a chuan in thlan chu tur endik na paltlang zawan omlawa wangin in thlan buat sei ani lawa VC samkwa pariata in thlan pui hi kalpuin VC samkwa pariata hian adu apyang an chu thenga general seat zali samkwa pahni le me chetana how big reserve seat samkwa pariat awain si zanga samkwa oma in thlan chu tu candidate zong hi mi sang kha zanga som pakhat ania Bharatiya Janata Party BJP candidate somni pali Indian
National Congress INC candidate Zathum, Mizo National Front MNF candidate Zali Somthum Pariat, Zoram People's Movement ZPM candidate Zanga Somli Pakwale Independent candidate Zani an Oma, in Khana Hian ZPM in Sid Zani Somli Paruglayin, VC Somthum Pariata Nena Ansanga, MNF Swan Sidza Somkwa Pani Layin, VC Somni Panga Nena Ansanga, INC Swan Sidza Le Pani Layin, VC Som Pania Nena Ansanga, BJP Swan Sid Pasari Layin, VC Siamna an Nelava, Independent candidate and Sid Somli Pathum Layin, VC Khata Sid Zad VI Tamlak na VC Pakhatin an Neya, Party Mala VC Dinthe Omlo na VC Somni Pani a Ombok. Chuti zong chu Chanchinthar kan puan hei chu ani.